hazaba ibyishimo n'umunezero. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Nishimiye ndashima Imana kubera uyu mwanya impaye. I praise the Lord for this opportunity. Ko yemeye ko mba indangururajwi ryayo. He allowed me to be his voice. Ijambo ry'uyu munsi naryise urukundo nyarwo. And the theme of today is true love. Ariko ndubakira ku ntego dufite hariya. And it's based on the theme that we have. Turi mu rugendo rwo gusa na Yesu. We are in the journey to resemble Christ. Murabona umurongo ukurikiyeho handitse ngo gutunga umutima wirinda wifata kandi ukihangana. It's written there to have a heart that has self-control and a patient heart. Tugiye gutangira dukora imwitozo. We are going to start with an exercise. Simbabwira ngo muhaguruke mu byine cyangwa mukore uhe mwitozo, umwitozo mbasaba no kwihangana. I'm not going to ask you to stand up and dance. I'm going to ask you to be patient. Ijambo riri hariya mwihangana. That's the theme that we have, to be patient. Mu Bagalati 5:22 na 23 haranditse ngo In Galatians 5:22 and 23 it's written, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo no kwihangana no kwirinda. the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance. Undi murongo baduhaye ni mu Migani 13:3. And another verse that we have is in Proverbs 13 verse 3. Ahavuga ngo ufashe ururimi rwe abarinze ubugingo bwe ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Reka tujye mu ijambo ry'Imana dusome muri Yohane wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 11. Let's read in 1 John chapter 4 verse 7 to 11. Umurongo wa 7 uravuga ngo shuti nkunda reka dukundane kuko urukundo rukomoka ku Mana. Umuntu wese ukunda abandi ababaye umwana w'Imana kandi abazi Imana. Udakunda ntabwo azi Imana kuko Imana ari urukundo. Dore ukuntu Imana yagaragaje urukundo idukunda, yatumye umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo aduheshe ubugingo. Urukundo nyarwo nguru suko ari twe twakunze Imana, ahubwo nuko ariyo yadukunze maze ikohereza umwana wayo kuba ikiru cy'ibyaha byacu. Shuti nkunda, ubwo Imana yadukunze bigezaho natwe tugomba gukundana. The Bible says, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another." Ndajya cyane ku murongo wa 10. I would like to emphasize on verse 10, aho bavuga ngo urukundo nyarwo nguru where they say this is love, suko ari twe twakunze Imana, not that we loved God, ahubwo nuko ariyo yadukunze maze ikohereza umwana wayo kuba ikiru cy'ibyaha byacu. but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Umurongo wa 11 ukavuga ngo And verse 11 says, ubwo Imana yadukunze bigezaho "Since God so loved us, natwe tugomba gukundana." we also ought to love one another. Ni ideni dufitiye Imana. It's a debt that we have before God. Abantu dukunda abandi kuko badukunze, We love people because they love us, cyangwa kuko dufite ibyo tubatezemo, or because we expect something from them. ariko Imana yadukunze turi abanyabyaha tutarayimenya. But God loved us when we were still sinners and we did not know him. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo
ubwo Imana yadukunze tutarayimenya, ubwo yadukunze turi abanyabyaha, And the word of God says, since he loved us before we knew him igatanga umwana wayo, and gave his son, icyo tugomba gutanga nk'ikiguzi what we need to give back natwe ni ugukundana. is to love each other. Ntabwo byoroshye, It's not easy, ariko byose tubishozwa na Kristo. but we can do that through Christ. Dukomeze ku murongo wa 20. So let's continue on verse 20. Umurongo wa 20 muri icyo gice, Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 20, In the same chapter of 1 John, uravuga ngo umuntu 4:20. navuga ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umunyabinyoma. Ese udakunda umuvandimwe wabona yabasha ate gukunda Imana atabona? Nta muntu wigeze arabukwa Imana, nyamara niba dukundana Imana iguma muri twe kandi urukundo rwayo rukaba muri twe rwuzuye. Bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza, kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Igituma twe dukundana nuko Imana yabanje kudukunda. Umurongo wa 21, nuko rero nyiri itegeko Kristo yaduhaye, ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And he has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. Umuyobozi wa gahunda Desire yahoze abasobanurira ibitunga byari hano. The moderator was explaining the baskets which were here in front. Ari uwo muri komisiyo ya finance hamwe nanjye. It's not because he's part of the finance commission with me. Ni kubw'urukundo rwanyu. It's because he loves you. Yabatungiraga agatoki ahari umugisha. He was showing you where the blessings are. Iyo aza hari umugisha ntabereke abatarazi gukunda. When he knows where the blessings are and does not show it, then he doesn't love. Umwana wacu Olivier wicaye hariya, Our son ugiye Olivier kujya is mu seated mahanga there, kujya kuvuga ubutumwa mu bayisilamu, who is going to go to preach to Muslims. It's because of love. Ibintu byose abize ejo bakiga kuvuga ubutumwa batubakiye ku musingi w'urukundo, nta butumwa bavuga. Those who go to preach the gospel, if it's not based on love, they cannot preach. Ariko dugira ibintu bitugora. But sometimes it's Muri difficult. urwo rukundo That love is difficult sometimes. icyambere ni ukujijuka cyane. The first problem we have is to be so much knowledgeable. Reka dusabe mu Bakorinto ba mbere igice cya 8 Let's read in 1 Corinthians umurongo wa chapter mbere 8, aho urangirira. toward the end of verse 1. Haravuga ngo tuzi ko twese tujijutse nk'uko muvuga, nyamara kujijuka gutera kwikuza, naho urukundo rurubaka. We know that we all possess knowledge, but knowledge puffs up while love builds up. Kujijuka bituma twigira abantu bazi byinshi. Sometimes knowledge can cause us to feel like we know everything. Nkoresha Bibiliya ijambo ry'Imana niyo nkoresha cyane, In the version that I use, ariko no mu zindi bijya kuvuga kimwe. and even in other versions, it's almost the Kujijuka same. bitera kwizamura, Knowledge can cause pride. kwikuza. Pride. Uwikujije ntabwo aca bugufi. And the one who is full of pride cannot be Naho humble. urukundo rurubaka. But love builds up. Kugira ngo wubake ugomba kubanza ugaca bugufi. For you to be able to build, Kugira ngo you need to be humble, kugira ngo ubwira akumve, so that the one you're talking to can listen to you. no kugira ngo utinyuke no kwegera ubwira, naho And ubundi even to wakwishyira hejuru. approach that person. Iyi ni inzitizi ya mbere This mu is the rukundo, first barrier to love, ni ukwishyira hejuru, kwikuza. is pride. Rimwe na rimwe bitewe no kujijuka cyane, kuba inararibonye, kuba uzi ubwenge bwinshi. Ibyo byose mu mwuka ntacyo bivuze, icyangombwa n'urukundo rw'Imana n'urukundo ufitiye abantu. And sometimes this is caused by all the knowledge that you have, but before God, it doesn't matter, because what matters before God is the love you have for people. Binyibukije banyongereye iminota.
They have added some minutes. ariko ngewe ndi umukozi gusa Imana niyibigisha But I'm just a servant, and it's God who's going to teach you. n'iminota 10 Imana iri kubigisha kandi mugatahana ijambo Even in 10 minutes, God could have kuko taught you yo and you go ishoboye with kubigisha ariko ubwo yapanze ko nigisha kugeza saa 8 buri minota ubwo niko ibishaka. Because He's able to teach you even in 10 minutes. But now that I have the opportunity to go over, that's the will of God also. Reka mbahi izindi nzitizi tugira mu rukundo. Let me show you other barriers that stop us from loving. Iya mbere ni amafaranga. The first one is money. Reka dusome muri Mariko 14. Let's read in Mark 14, Ndasoma umurongo wa 10 wa 44 no wa 45. verse 10, verse 44 and 45. Yuda Iskariyoti umwe mu bigishwa 12 ajya kuvugana n'abakuru bo mu batambyi uburyo yabashyikiriza Yesu. Uwamugambaniraga yari yabahaye ikimenyetso ati uwo nza kuramutsa nkamusoma araba ari we, mumufate mumujyane mumurinze cyane. Ako kanya Yuda asanga Yesu aramusuhuza ati mwiriwe mwigisha, nuko aramusoma. Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them. Verse 44 says, now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man. Arrest him and lead him away under guard. Going at once to Jesus, Judas said, Rabbi, and kissed him. Aha ndashaka gukuramo inyigisho ebyiri. I want to get 2 lessons out of this. Inyigisho ijyanye n'igikoresho cy'ifaranga. And the first lesson is about money. Yuda yatanze umuntu yita mwigisha. Judah betrayed someone he called teacher. Umuntu wamutoranyije muri 12. Someone who chose him among the 12. Amafaranga And money, tuyakoreshe ye kudukoresha. let's use money and not be used by money. Ku ikindi nshaka gukuramo ni ikimenyetso Yuda yakoresheje. And the other thing I want to talk about is the signal that Judas used. Yarababwiye ati uwo nza kuramutsa nkamusoma. And he said, the one I'm going to greet and kiss. Gusoma ni ikimenyetso mukoresha mu rukundo. Usually kissing is a sign that you use when you love someone. Ariko hano bagikoresheje mu kugambana. But he used that to betray Jesus. Bene data ntituzi gusoma mu mitima. Beloved, we cannot read in people's hearts. Icyo umuntu agukoreye When someone does something to you, kuko utazi gusoma umutima because you cannot read in the heart, ntiwamenya icyo kivuga. you cannot know the meaning of it. Tujye twitonda. So let's be careful. Reka dukomeze. Let's continue. Ndavuga ku bantu batatu. I'm going to talk about 3 Kuri people: Musa, Aroni na Miriyamu. Moses, Aaron, and Miriam. Mu kubara 12:2 kugeza kuri 5. In Numbers chapter 12, verse 2 to 5, Umurongo wa mbere uravuga, duhere ku wa mbere. Umurongo wa mbere uravuga ngo Musa yari yarongoye umugore w'umunyakushi, Miriyamu na Aroni barabimunenga. on verse 1, it says, Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. Ubwo ntitujya tunenga abavandimwe kubera ko barongoye abagore twita ngo si uwacu. Don't we sometimes talk against our brothers because they marry women that we think are not part of ours? Nagira ngo mbabwire ngo tutangire tujye dutekereza ibyo tuvuga. I would like to tell you to start thinking about the things that you say. Umunyakushi n'umunyamahanga. A Cushite is a foreigner, ariko but yari yashatswe na Musa. she was married to Moses. Abavandimwe ba Musa bagombaga kumukundira ko ari umugore wa Musa. The brothers and sisters of Moses were supposed to love her because she was the wife to Moses. Mu by'ukuri ntiyarakiri umugore wa Musa gusa, ntiyarakiri umunyakushi, yari yabaye umugore wa Musa. N'irindi zina. She was no longer a Cushite woman, she was the wife to Moses. Nagira ngo mbabwire ngo abavandimwe muri hano, I would like to tell you, brothers and sisters who are here, uburyo bwiza bwo kubakira abavandimwe banyu. the best way to support the marriage of your Babana bacu twabonye brethren. hano baberekana. Our children have seen being presented Iyo here. mwamwemereye
When you have accepted, itorero rikamwemerera, and the church accept, igihugu kikamwemerera, and the country accept, igisigaye ni ukumukundira uwo bashakanye. the only thing that is left is to love the spouse of that person. Ntabwo abakiri umunyakushi, It's no longer a Cushite. aba yabaye umukazana wanyu, It's your aba yabaye umukobwa daughter-in-law. wanyu, It's your aba yabaye daughter. umuhungu wanyu. It's your son. Umurongo wa kabiri, On verse 2, Musa yari umugabo wicisha bugufi kurusha abantu bose bo ku isi. Nyamara Miriyamu na Aroni baravuga bati, ese uhoraho avugana na Musa wenyine? Ese twebwe ntavugana natwe? Uhoraho arabumva, ahita ahamagara Musa na Aroni na Miriyamu ati, nimuze uko muri batatu ku ihema ry'ibonaniro, basohoka mu nkambi bajyayo. Uhoraho amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baramwegera. Ngiye ku murongo wa 8, uhoraho arababwira ati, we tuvugana imbona nkubone, mu magambo yumvikana atari amarenga, ndamwiyereka akambona. None kuki mwahangaye kunegura umugaragu wanjye Musa? Uhoraho arabarakarira arigendera. Cya gicu kivuye ku ihema, Miriyamu asesa amahumane yera de. Aroni abibonye abwira Musa ati, nyakubahwa, twabaye abapfu turacumura, ariko ndakwinginze we kubiduhanira. Nuko Musa atakambira Uhoraho ati, Mana, ndakwinginze umukize. Verse 2 says, has the Lord spoken only through Moses? They asked. Hasn't he also spoken through us? And the Lord heard this. Now Moses was a very humble man, more humble than anyone on the face of the earth. At once the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, come out to the tent of meeting, all three of you. So the three of them went out. Then the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance to the tent and summoned Aaron and Miriam when the two of them stepped forward. Verse 8, with him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? The anger of the Lord burned against them, and he left them. When the cloud lifted from above the tent, Miriam's skin was leprous. It became as white as snow. Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease. And he said to Moses, please, my Lord, I ask you not to hold against us the sin we have so foolishly committed. Ndashaka kuvugamo ibintu nka bine. I want to talk about 4 things here. Muri rusange harimo ishyari rya Aroni na Miriyamu kuri Musa. Miriam and Aaron were jealous toward Moses. Batangira kwibaza bati, avugana n'Imana wenyine, twe ntitubizi. They started saying, is he the only one who speaks only to God? We also do the same. Ariko ndashaka kuza ku murongo wa 8. On verse 8, aho Imana ibabwira ngo, none kuki mwahangaye kunegura umugaragu wanjye Musa? God told them, why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Ndagira ngo twihane icyaha cyo kunegurana. I would like us to repent about the sin of speaking against someone else. Yaba mahumane aracyandura, if leprosy was still cyangwa twari there tugihanwa, and was still punished like in the old covenant, ubanza itorero ryari kuba ryuzuye abantu bicaye basa n'intebe babaye umweru bose kubera mahumane. maybe in this church there will be people who are all, their skin are all white because of gossiping. Turanegurana, We gossip, kandi abangaba uretse ko Musa yari n'umuvandimwe wabo, and for these people, apart from the fact that Moses was their brother, he was anointed. nagira ngo mbabwire ngo I tureke want to tell you kunegurana, that let's stop gossiping, ariko noneho but more than that, twe guhangara abakozi b'Imana. let's not speak against servants of God. Irindi somo rinakuyemo, And
And then the second lesson that I have learned ni ugusaba imbabazi. is to ask for forgiveness. Aroni abibonye abwira Musa ati, nyakubahwa twabaye abapfu turacumura, ariko ndakwinginze we kubiduhanira. Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease, and he said to Moses, "Please, my Lord, I ask you not to hold against us the sin we have so foolishly committed." There are three things here. Yabanje abwira Musa ati nyakubahwa, amushubije icyubahiro yari yamwambuye. He first gave back the honor to Moses because he said, "My Lord." Arangije avuga n'ikosa yakoze ngo twabaye abapfu. And then he confessed his sin. He said, "We became foolish." Arangije amusaba imbabazi. And then he apologized. Nta cyiza nko gusaba imbabazi imfura. There is nothing better than asking forgiveness to someone who is noble. Musa yahitiye ko atanga imbabazi. Moses forgave them automatically. Ariko rero But mujye musaba imbabazi niyo mwamuzi ko uwuzisaba bishobora kumugora kuziguha. ask for forgiveness even if you know that the person is not going to forgive you easily. Cungana n'umutima wawe. You have to work on your heart and do what you're supposed to do. Nawe asigaye ashaka aguha imbabazi cyangwa se azaziguhatinze, ariko we banza ukora ibyawe byo gusaba imbabazi. And let the person you have wronged decide to forgive you at that time or later on, but you have to do what you have to do. Aho hari ku byerekeye ishyari. This is about jealousy. Reka tujye ku kibazo tujya tugira natwe cy'ubwoba. Let's talk also about the problem we often have about fear. Ndavuga ku mugabo witwa Petero. I'm going to talk about a man called Peter. Ndasoma umurongo wa 17 nsome no 26 tukomeze. Going to read in John 18 verse 17 and 26. Uwo mujabaza Petero ati, mbese aho nawe nturiwo uwo mubigishwa buriya muntu? Aramusubiza atoya. Umurongo wa 26 umwe wo mu bagaragu b'umutambyi mukuru wari mwene wabo w'uwo Petero yari yaciye ugutwi, aramubaza ati, sinakwiboneye uri kumwe nawe muri bwa busitani? Nuko Petero yongera kubihakana, maze ako kanya inkoko irabika. Verse 17 says, "You are not one of this man's disciples too, are you?" She asked Peter. He replied, "I'm not." And verse 26 says, "One of the high priest's servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him. Didn't I see you with him in the garden?" Ubwoba budukura mu rukundo bugatuma tugambana. Fear takes us out of love and we can betray others. Ubwoba dushobora kugambana duceceka ntituvugishe ukuri. We can betray someone by keeping quiet without saying the truth. Cyangwa tukagoreka ukuri kubera abo dutinya. Or to misguide the truth because we are afraid of people. Ariko uko byamera kose, igihe tuzi ukuri twagombye kuguhagararaho. But whatever happens, when we know the truth, we need to stand on that truth that we know. Ntabwo Bibiliya irimo abantu b'intege nke gusa. The Bible is not full of people who are weak only. Irimo n'ababaye intwari. There are also heroes in the Bible. Ndashaka kuvuga Yonatani. I want to talk about Jonathan, about the friendship of Jonathan and David. Ni muri Samuel wa mbere igice cya 18. First Samuel chapter 18. Nshobora gusoma umurongo umwe gusa kuko yose ivuga kimwe. I can read just one verse. Reka nsome umurongo wa mbere n'uwa 17. Ahanditse ngo Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, Yonatani aba inshuti magara ya Dawidi, amukunda nk'uko yikunda. Umurongo wa 17 aravuga ngo Yonatani yongera kugirana na Dawidi isezerano ry'urukundo, koko Yonatani yakundaga Dawidi nk'uko yikunda. On verse 1 the Bible says, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. And verse 3 says, and Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Biriya twavuze haruguru Yonatani nawe yari kubyubakiraho ntagire urukundo.
Because of the things we said before, Jonathan could build on that and not love. Jonathan yagombaga kuzaba umwami. Jonathan was supposed to be a king. Mu bwami harimo amafaranga, harimo ubutunzi. And when you are a king, there is money, there is riches. Ntibyamubujije kugira ubushuti na Dawidi kandi yarazi ko azamusimbura. But still he loved David even though he knew that David will be king. Jonathan ntabwo yagize ishyari rya Dawidi. Jonathan was not jealous of David even if his father was jealous of David. Jonathan ntabwo yagize ubwoba bwa se yamuteye icyuma ashaka kumwica riramuhusha ariko yarazi ko se ashobora kumwica kuko yashaka ko umuhungu wari ujya ku ntebe y'ubwami. Jonathan was not afraid of his father even if his father tried to kill David because he knew that one day he will be king. Ibi mbivugiye kugira ngo Jonathan atubere urugero rwo kureka guhemuka ngo ndamuke. I'm saying this so that Jonathan become an example for us to not betray someone so that we might live the next day. Amafaranga, ishyari, ubwoba bituma duhemuka kandi ari amafaranga ntituzayajyana tuzayasiga hano imusozi ntayo tuzimukana. Money, jealousy, fear sometimes make us betray others, yet we are not going to take that money, we are going to leave it here on earth. Hari ahantu mu ijambo ry'Imana havuga ngo nimo yashakisha inshuti ziba ahatagera imungu n'ingese. There is a word in the Bible that says put your treasure where there is no corruption. Tuyakoreshe mu nzu y'Imana, tuyakoreshe mu muryango wacu, tuyakoreshe mu gihugu ariko dukora ibikorwa byiza tudakora ibikorwa bibi. Let's use the money for the church, for the country, for our families and doing good things. Reka tujye kuri 12 slide ya 12. Tusome muri Yohana wa mbere. Let's read in 1 John. Umurongo igice cya gatatu umurongo wa 18. On chapter 3 verse 18. Haravuga ngo bana banjye urukundo rwacu ntirugahere mu magambo ngo rube ku rurimi gusa ahubwo rube mu kuri. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Urukundo rwacu rube mu kuri, ruve ku rurimi rujye mu bikorwa. Let our love be true, not just on the tongues, but with actions. Urukundo bararurimbye turaruvuga twirwa We have been singing about love, we talk about it ariko rimwe always. na rimwe wajya kureba ukabona ntirwigaragaza mu bo turibo mu bikorwa. But sometimes that love is not displayed in what we do. Reka njye mu cyanditswe gikurikira Abakorinto ba mbere 13. Let me read the next scripture in 1 Corinthians 13. Ndasoma umurongo wa 4 kugeza kwa 7. Verse 4 to 7. Bagiye gusobanura urukundo neza. They are going to explain what love is. Urukundo rurihangana rukagira neza. Love is patient, love is kind. Urukundo ntirugira ishyari. It does not envy. Ntirwirarira kandi ntirwihimbaza. It does not boast, it is not proud. Urukundo ntirukoza isoni. It does not dishonor others. Ntirwikanyiza. It is not self-seeking. Ntirwivumbura. It is not easily angered. Ntirugira inzika. It keeps no record of wrongs. Ntirwishimira ibibi abandi bakora. Love does not delight in evil, ahubwo rwishimira ukuri. but rejoices with the truth. Urukundo rwihanganira byose. It always protects, muri byose. always muri trusts, byose rukemera Imana. always hopes, rukiringira kandi rukiyumanganya. always perseveres. Uyu murongo narawanditse ndawusoma narawusomye ndawandika ndongera ndawusoma ariko iteka urantsinda. I have written this verse, I have read about it often, but I always fail. Biragoye umuntu Because it's difficult uri kuri iyi si. for someone who is here on earth. Ariko natangiye mbabwira ko turi mu rugendo rwo gusa na Yesu. But I told you that we are on a journey to look like Christ. We are not yet there. Dukomeze dutere intambwe. Utera nto indagatera nini ariko ukomeze uyitere ntuhagarare. We have to continue to make a step. Whether it's a small step or a big step, continue, do not stop.
umurongo wa 4 urukundo rurihangana. Verse 4 says that love is patient. Muribuka uburyo tujya tuvuga ngo ariko nzihangana kugeza ryari? You remember sometimes we say, until when will I be patient? Rukagira neza. And love is kind. Urukundo ntirugira ishyari. It does not envy. Ishyari twaribonye karuguru. We have talked about envy before. Miriam and Aaron. Hari ishyari ridasohoka. There is that envy that does not come out. Rikarya umuntu. It stays in your heart and eat your heart. Mujye muryirinda. Stay away from it. Urukundo ntirukoza isoni. Love does not boast. Aha reka mpavugeho gatoya. Mubona amavideo baboherereza ku mbuga. You have seen the videos that they send on some groups. Niba kohereza video ivuga umuntu neza. If they send you a video that talks about someone positively, share that video. Ubwo no gufatanya nawe no kwishimana n'umuvandimwe kuko yakoze neza. Because you are encouraging that person, you are celebrating that person who did well. Niba baha video ivuga umuntu nabi. If they share with you a video that talk about someone in a bad way, cyangwa imukoza isoni, or that kind of dishonor someone, when you're sharing it, you are multiplying so many times the bad things they are talking about. Parents used to say, do not repeat an insult. When you repeat an insult, you are also insulting. So beloved, I want to tell you, do not fill your heart with things that defile you. You have knowledge, you have your mind. Put in things that build you. Do not put in things that causes you problems. And share to others things that add value. Love is not easily angered. How often have we given up? When sometimes a situation becomes tough, we say, I'm giving up. Reka ngaruke ku ijambo rya mbere ni hari icyo nibagiye kubabwira. Let me talk about something I forgot. Ukoze isoni nari ama video mwerekana. To dishonor someone with all those videos that you're showing. Mwese mudutumira abana banyu bakoze graduation. You all invite us when your children have graduated. Urantumira ari hakubita umwana wakoze nabi. No one has ever invited me when they are beating the child because he didn't perform in school. Ubugishaka kumubikira akabanga. Because you're trying to cover him up. Nimubikira akabanga inshuti zanyu, abavandimwe banyu, abakozi banyu. So cover your friends, your family, your work, your employees, your fellow staff, and those who work for you. If you love someone, you cannot dishonor that person. Urukundo rwihanganira byose. And love is patient. Kandi rukishimira ukuri. Ubwo umfasha wa 7 no 6. Urukundo rwishimira ukuri. Love rejoices in the truth. Kandi abanyarwanda bakavuga ngo guca muziko ni gushya. And the Rwandese says that truth can pass in fire, it will not burn. Ushobora gutinda ariko kukazaseruka. It can delay but will come up later. Bene data dushyigikire ukuri. Beloved, let's support the truth. Turwanye ikinyoma. Let's fight against lies. Dushyire hejuru urukundo. And let's elevate love. Reka ngana ku musozo dusome Abakorinto ba mbere igice cya 16 umurongo wa 14. As we are winding up, let's read 1 Corinthians 16 verse 14. Haravuga ngo icyo mukora cyose mugikorane urukundo. The verse says, do everything in love. Iriya
uyu murongo This verse, na hariya nasomye mbere mu Bakorinto ba mbere 13:4-7, and where I read first in 1 Corinthians mujye 13, muhasoma 4-7, read that verse musa n'abafashe miruwari y'umutima wanyu, as if you are having the mirror of your heart. indorerwamo. That's a Noneho mirror, ijambo usomye, and the word that you read, urukundo rurihangana. if you read love is patient, ukora icyo kizami cyo kubaza uti ariko ndihangana bihagije, examine your heart and ask cyangwa se yourself, am I patient, ndi muri rwa rugendo rwo kuzageraho nihangana. or I'm still on that journey? Urukundo ntirwikanyiza, Love, it does not boast. urukundo ntirugira ishyari. Love does not envy. no hariya narisomye none Abakorinto ba mbere 16:14, And where we read in 1 Corinthians 16 verse 14, icyo mukora cyose mujye mwibaza muti ndagikorana urukundo. always ask yourself in everything that you do if you are doing it out of love. Mbyite n'igipimo. It's like a measure. Imana n'urukundo, God is love, turashaka gusa na Kristo. and we want to resemble Christ. nimufata nka unité de mesure, If we Christ is the measure, yaradukunze kugeza aho yitanze. He loved us until He gave Himself for us. Natwe rero ibyo dukora tujye tuvuga uti ibyo nkora mbikoranye urukundo. So even as we should ask ourselves, do I do things out of love? Petero wa mbere 4:8, 1 Peter 4:8. yes, haravuga ngo mbere ya byose mukundane urukundo rudatezuka, kuko urukundo rwibagirwa ibyaha byinshi. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Kwibagirwa ibyaha harimo ibintu bibiri. To cover over a multitude of sins, harimo kubabarira, it means forgiving, harimo kutagira inzika. and to not hold a grudge. Dusome mu Abaroma 12 umurongo wa 10. In Romans 12 verse 10, haravuga ngo mukundane urukundo rwa kivandimwe, mwubahane, buri muntu ashyire mugenzi we imbere. be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Buri muntu wese ashyire mugenzi we imbere. Put your brother above you. Have Ibifite value. umumaro ni ijambo ry'Imana n'urukundo, nibiva ku Mana nibyo bifite umumaro. And what has value is the word of God, is the love of God. Iteka rero tugiye gukora ikintu tujye tugipimisha urukundo, ngiye kugikora mu rukundo. So whenever you're going to do something, ask yourself if you're going to do it out of love. Niwisubiza ngo yego ni mu rukundo, If the answer is yes, it's out of love, bizagufasha gutera intambwe mu rugendo rugana gusa na Kristo. it will help you to make a step in that journey to resemble Christ. Reka ndangize nsoma mu Tesaloniki ba mbere I'm going to wind up reading in 1 Thessalonians igice cya 3 umurongo wa 12. chapter 3 verse 12. Haravuga ngo umurongo wa 12, haravuga ngo nyagasani nabagwirize ndetse abasesekarize urukundo mukundana n'urwo mufitiye abantu bose nk'uko natwe tubakunda. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. Ndabizi ko iyi mirongo ibyivuga bitoroshye kubikora nk'abantu turi ku isi. I know it's not easy to practice what is said in these verses. Dufite umwuka, turi mu mwuka, We have the spirit, ariko dufite n'umubiri but we have also a body ufite inda, which has a stomach, rimwe na rimwe y'igisambo, sometimes which wants a bikatuvuna lot, cyane. and it's difficult. But uru rugendo rwo gusa na Kristo ntiturugendamo twenyine. But in this journey of resembling Christ, we do not walk alone. Mu Filipi 4:13 baravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. In Philippians 4:13 it says that we can do everything through Christ who strengthens us. Udafite imbaraga azisabe agerageze. Dukomeze urugendo twe kuzahagarara.
ikibi ni ugusubira inyuma twe gusubira inyuma dukomeze urugendo buri muntu ku rwego rwe ariko dukomeze tugende niho tuzasanga igihugu cyacu ari igihugu gitemba amata n'ubuki itorero ryacu ari itorero ry'amahoro twimikaze amahoro n'urukundo. If you do not have strength, pray for strength because God can give you that strength. But please do not stop. Keep moving forward. Even if you are making small steps, that's when our country will be peaceful and full of honey and milk. Nagira ngo ndangize mbasaba gift. I would like to wind up asking you for a gift. Kwa kabiri narabivuze kwa gatanu sinabivuga. On Tuesday I said it. Uwumva hari ahantu namukomerekeje. If you feel that I have wronged you in one way or another, azampa iyo gift anyegera binyibutse musaba imbabazi. Please give me that gift. Come and tell me so that I ask for forgiveness. Naho ngewe ku bwanjye. But on my side, ku mutima wanjye, my heart, nta muntu mfite kubera ko mfite principe imwe. I do not have anything in my heart because I have one principle and I have explained it here. Mu gitondo nayise decoder. In the morning I said it's a decoder. Icyo washyize mu mutwe decoder washyize mu mutwe ni ituma ufata DSTV cyangwa ufata Canal Plus. What you have in your heart is what is going to help you to choose between DSTV. Niba washyize amarangamutima mabi mu mutima wawe. If you have bad emotions in your heart, umuntu naza akakubwira ati ndagukunda. If someone tells you I love you, uzavuga ngo aragushuka. You will say that person is lying. Wamaze kwipakiramwo ibintu bibi. Because you have filled your heart with bad things. Mubyirinde. So be careful. Umuntu nagusitaraho. If someone stumble on you, ujye uvuga uti ntiyambonye. Say he did not see me. Biguha amahoro bikareka guhora ubabaye. And you will not be sad. Kandi undi yigendeye. And the person is already gone. Bene data. Beloved, nimwiha amahoro. Give yourself peace. Kandi mugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane. And have the peace of God. Thank you very much. tuzadirimba izabanesheje nitugerayo tuzadirimba izabanesheje